Les sentiments aussi, c'est d'émerveillement, de joie. Nous sommes venus voir les choses qu'on n'avait jamais laissées ici. Hein, nous avons quitté cette province il y a plus de 40 ans. Mais quand nous revenons, on n'a jamais fait quelque chose pour notre province. C'est ce que nous sommes venus voir aujourd'hui. Il y a de l'espoir, il y a du matériel, il y a des ingénieurs, hein, il y a des champs qu'on n'avait jamais vus. Nous, on ne voyait que de brousses ici. Il y avait la brousse partout. Maintenant, le maïs pousse. Voilà notre sentiment. C'est un sentiment de joie. Et félicitations à Fachi Béton. Ceux qui disent qu'il ne va pas penser à nous, ils ne sont pas venus voir. Qu'ils viennent voir qu'il y a maintenant nous avons du matériel. On peut les déplacer à travers la province et tout le monde peut avoir un champ. Alors à ce moment-là, on est sûr qu'on est en train de lutter contre la faim. Njisanga dia bukwa bisambu jikenga dia kerezere mudijimba njisanga dia batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga dia ba pasteur bisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu njisanga dia baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntune atula byonsu bidinabi bakusumira moyo wenu. Mukeji munene wakashia kumu Yesu dinanga bana banzambi tukwa mai dinanga munde dinanga dia mukana didichana nae bana banzambi wa mulu tunanga nganai mubyeze dibananga e dinanga dia mukana didichana nae bana banzambi wa mulu tunanga nganai mubyeze dibananga e bitwananga na bana banzambiwe papa bulo babonso ne bita bane tudiba yidiba Yesu mena 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 bitwananga na bana banzambiwe papa bulo babonso ne bita bane tudiba yidiba Yesu mena 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 tudila neba dibadila mwaje tuseka neba dibaseka seka tudila neba dibadila mwaje tuseka neba dibaseka seka tudila neba dibadila mwaje tuseka neba dibaseka seka yo 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 tatu wanywe nzambi kwa majina nga munda mwe papa tatu wanywe nzambi kwa majina nga munda mwe papa mwane nuwenda nivitetelei wewe uwala ushintulula mwane nuwenda nimbondei wewe uwala ushintulula tuza kuwela ushintulula bilavanda uwala wenda mazengu tuza kuwela ushintulula bilavanda uwala wenda ntunku wadinanga wambila bantu wadinanga wambila bantu wakwambulisha koku mwanenu wa muyeswe umubadila nu verse wakwambulisha koku mwanenu wa muyeswe umubadila nu verse wakwambulisha nasho mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu wakwambulisha nasho mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu nekunangi jimu vala kabuteyi wajaka vala chebe chidimu kunangi jimu vala kabuteyi wajaka vala chebe chidimu kunangi jimu vala kabuteyi wajaka vala chebe chidimu yo 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 tatu wanywe nzambi kwa majinanga munda mweba papa tatu wanywe nzambi kwa majinanga munda mweba papa mwane nukukenga ulagani fama kwa we mwikala nendola muzuku mwane nukukenga dikenga diampusu we mwikala nendola muzuku Mercedes
Mercedes ushintulule, machinyi ushintulula, Mercedes ushintulule, machinyi ushintulula, telefone kubyanza kwenda mazengu, Biblia mwela mujapa, telefone kubyanza kwenda ntunku, Biblia mwela mujapa. Wakwambulisha koku mwanenu wa muyeswe, umubadila luverse. Wakwambulisha koku mwanenu wa muyeswe, umubadila luverse. Wakwambulisha nasha mwanenu wa mufamiye, umwela nusu mwenu. Wakwambulisha nasha mwanenu wa mufamiye, umwela nusu mwenu. Nekunangidi mkwalo kwala kabuteyi, wanyaka kwala chema chidimu. Kunangidi mkwalo kwala kabuteyi, wanyaka kwala chema chidimu. Kunangidi mkwalo kwala kabuteyi, wanyaka kwala chema chidimu. Yo yo yo. Mamu wanyu mwena dhambi, kwa majina nga munda mweba mama. Mamu wanyu mwena dhambi, kwa majina nga munda mweba mama. Mwane nulala nindalema, we uja uchonkomoka. Mwane nulala nindalema, we uja uchonkomoka. Bije bilala wimasha we, bise kibilala wela kujala. Bije bilala wimasha we, bise kibilala wela kujala. Wigadi chipala mana byoshe, ya kujuru nebi usami na moyima. Wigadi chipala mana byoshe, ya kujuru nebi usami na moyima. Wigadi chipala mana byoshe, ya kujuru nebi usami na moye. Yo yo yo. Chadima umwachale banyeyeye, wajeni bantu kadada mbyako. Chadima umwachale banyeyeye, wafuluka bantu kadada mbyako. Chadima umwachale banyeyeye, wajeni bantu kadada mbyako. Chadima umwachale banyeyeye, wafuluka bantu kadada mbyako. Ulibigila nendi kadada mbyako, manyi wakwenda konta. Ulibigila nendi kadada mbyako, manyi wakwenda konta. Ulibigila nendi chungwa bilenge, manyi wakwenda konta. Kwamba nitetu bakadi nabi, kibakadi nabi, manyi wakwenda konta. Kwamba nibalanda fuwa ini makumyeyi, manyi wakwenda konta. Kwamba nitulanda ntosa mtumba nelufu, manyi wakwenda konta. Kwamba nifulanse mfulanganye, manyi wakwenda konta. Kwamba nifulanse mfulanganye, manyi wakwenda konta. Wamanya mwezi wa konta ni alwei, Yesu wanzambi ya kweka. Mwezi wa konta ni alwei, Yesu wanzambi ya kweka. Yeni ya kwenda lukonko, kajaja mbya kuneba kwenda lukonko. Yesu ni ya kwenda lukonko, kajaja mbya kuneba kwenda lukonko. Waka mwana ndala ninzale, wekundekela ninzala munda. Waka mwana ndala ninzale, wekundekela ninzala munda. Waka mwana ngenda nimbonye, wekundekela ngenda nimbonja. Waka mwana ngenda nimbonye, wekundekela ngenda nimbonja. Waka mwana ndala pambelwe, wekubenga mwakungweja munsuku. Waka mwana ndala pambelwe, wekubenga mwakungweja munsuku. Kajaja mbya kukeba, 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 kajaja mbya kukeba.
Bamilangan ne tuiva kai chibum chile chika fig ni mweule Bamilangan ne tuiva kai chibum chile chika fig ni mweule Aweja ngoi uitulukil mweulu wakatal chibum chiva kilbata Aweja ngoi uitulukil mweulu wakatal chibum chiva kilbata Ulebelne baba babi konge balebni chubo wel chumwe Ulebelne baba babi konge balebni chubo wel chumwe Ulebelne itoka itukakonda ganye chibo wel talumwanga nobo Ulebelne itoka itukakona ganye chibo welu talumumvanga nobwe Aweja ngoi wiba mwangilu bosu ba halala kasa bulabe Aweja ngoi wiba mwangilu boso ba halala kasa bulabe Chibuz chiva kilvat kubutamwil mublabu wa shineyar Chakadi ni mesma kuibeji ni kuilongel miandu mundu mwachichi Kichos mawezu ichibulu mwinyu wa mwangbata Wakondaka nchibo bwel batu bakakal kumfanga nukumayi Kitenga mawezu hingili wibakonga Kabichi kumezu mabati Kikubuka suwango yango ikayende mchilango Kia kumbe ni chisange Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Kia kumbe ni chisange Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Byakadidi fugu dia pente Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Kubuka suwango imujila Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Bonvuil balungu bisambe Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Nchibo bwele cha mute ni mute Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Bin part elam ni ponte Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Egypte libi ni Rome Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Jifukari batu bosu bikonge Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Kia kumbe ni chisange Awejango ikunga genba Bawana kanu bibine Balukchi tuchaka pumwe Muji mukakalo bukudi ngoya ngoyi mundu mwa ekelezi yatanga ngoyi chikula Esi bwane mutu ni mutu osu uvjidi ama wezi mchibo welchindi
afutululu michima amono bumbo yendelele nganda miandi longele balung chigan chibiji mhanga msamba ni wasambu ibichi kia kumbe ni chisange Chango ikunga kenba bawana kani bibine balumchitu chaka bumwe kia kumbe ni chisange Chango ikunga kenba bawana kani bibine balumchitu chaka bumwe kai kabululu biboweli ni bisake Chango ikunga kenba bawana kani bibine balumchitu chaka bumwe batu bosi banu bamawejango ye biboweli byababa ni bisake chisake ni chikwabu bisambe tululai tutulu kutobololu bakwawe twatukai twibosu mchisang chababel tulondai muyai lukwelu lwango yangoy kia kumbe ruchisange Siti Djitalala. Siti Djitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Djitalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Djikembe. Siti Djitalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Djitalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 85 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Djitalala. Siti Djitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Nous sommes les amis du Kassai oriental pour le développement. Nous sommes en visite sur les sites de production agricole d'Nkwadi parce qu'on a entendu parler de ça et c'est notre première fois d'être là. C'est vraiment des sentiments de joie. Bon, les amis vont parler aussi, sinon nous voulons venir habiter ici. Hein. Nous sommes les amis, nous invitons les amis d'ailleurs de partout, au Cameroun, Douala, Paris,
Belgique, venez s'il vous plaît, venez d'abord voir le site d'Nkwadi. C'est plus de 1600 hectares qui sont produits ici de maïs et c'est encourageant. Oui, les gens disent qu'il n'a rien fait chez lui, mais c'est faux. C'est faux. J'étais aussi de ceux qui disaient ça et sur place, je suis venu voir qu'il a fait quelque chose. 1600 hectares, c'est pas peu de choses. Et ça, c'est après le site de Bukangalonzo et bien d'autres sites. Mais je trouve que le nôtre est le meilleur. Président Fati, nous vous soutenons, nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup pour votre engagement dans la lutte contre la faim au Kasaï oriental par la mise en place du site de production agricole d'Nkwadi. Très satisfaite. Les sentiments aussi, c'est d'émerveillement, de joie. Nous sommes venus voir les choses qu'on n'avait jamais laissées ici. Nous avons quitté cette province il y a plus de 40 ans. Mais quand nous revenons, on n'a jamais fait quelque chose pour notre province. C'est ce que nous sommes venus voir aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Il y a du matériel, il y a des ingénieurs, il y a des champs qu'on n'avait jamais vus. Nous, on ne voyait que de brousses ici, il y avait la brousse partout. Maintenant, le maïs pousse. Voilà notre sentiment, c'est un sentiment de joie. Et félicitations à Fati Béton. Ceux qui disent qu'il ne va pas penser à nous, ils ne sont pas venus voir, qu'ils viennent voir qu'il y a Maintenant, nous avons du matériel. On peut les déplacer à travers la province et tout le monde peut avoir un champ. Alors, à ce moment-là, on est sûr qu'on est en train de lutter contre la faim. Merci Fati, merci Fati. Pour le matériel qu'il a envoyé chez nous, je pense que dans d'autres domaines, il est en train d'envoyer les choses, mais ceux qui n'ont pas Dieu ne voient pas. Nous voulons que les Kasaïens ouvrent les yeux et les bons pour voir les choses qui se réalisent ici. Pour voir que même après, nous aurons du matériel et tout le monde peut l'utiliser. Et nous allons quitter de là-haut à l'utilisation du tracteur pour faire les champs. Mukimoeto ka simusanga bikola bien njusanga bikola bwa muji président Fati Mutwenzela mukalenga mulama aya kumpala yeyani ikala koko batitu tutumanika nyato batu mantetu bemba mwankwadi hapa lelu nji mwankwadi nutubamanya avu projet nkwadi mubanga mema kitu mubanga nenda kaji haka matala aboba bakaba hana kandi ndumona kabichola uleje binji jimbito chabushwa tubaita mampeshement ani tu mijimutwa tutukwata nankulelu njini chisumbu chinena chifuma chikuchinsans chilo bwani chilo chivisite mijimu baba weto Frank weto jina je bangani ni ujumulo kwenza chini kunu kwetu kwa nkwaji nji mulanga Chantal wachijini ndi mulo kutanyila hani bwa musango kumpala site wa Nkwadi bwalu dernièrement bafubamba nizali jishaba balu bakukasai fumwaji tunga kimwenze chintu to washihibana babu ndo bugula de 3000 kimema kwamba nganji kumugwa Kishasa ndokunu manye réellement ni chin bwalu mumva batela Nkwadi anga afiki balu nani kudi franc cho latine mwabeu ni ndi membre wa accordé mbalunda ba Kasai mbana ba mukasai balela mukasai yani balela kwa benda mais badini lunga ni lo faire développer Kasai oriental pinja wamoni muji mubishi bana betu muji wenzeka muji muheta kachafanya bandele chimwanje kumona majimia nongoto ndi mupeta muji mwenzeka ndindomba mukalenga mwena kulubwani atoka biji president wa jitunga nyama kumikolo bwalu mujimu mwenzek 1600 hectares ya matal tanyila ihanyima hanyi byonse bino jibamona hanyima bijanu matal et donc d'ici décembre nyama kanunduka matala kakalo 500 francs matala makunyibwa tulibaheta tracteur yenza mujimu tulibaheta bintu donc haute technologie juanza kama Nkwadi bwa bajikula nji préciser ni Nkwadi nga 45 km ni Mbujimai pa dufika mu Mbujimai ujwanga ta machine uloti chilenge jufita lumo Nkwadi kama butu jewe tasekijila bana beto batulonda anu muntu nulomba bwani tuenza ibujimi chenza bwa entreprise katu tege entreprise ano koji berilunga muna entreprise kampanda o muntu kampanda to bujimi ya chinga entreprise ferme entreprise musango kumpola mwe kumona hanyi bujimbi bwanu nkweo byabone bitu tumona
moma cours et atu tulonga mu Japon, États-Unis, kibinyi mona mo abeo. Na shakuba Congo, hanga iko kisantu njimu bimona. Na ngo bijukumbu jimai. Fumu wetu. Wetu moja mvita. Bish. To tulibyakana tulibilenga. Bantu batu bamai baluba batu balubakana. Wewe hebo jamba bish. Kulubakana nkwa bantu bonsu. Kadi buluba simbwali. Bali bambani. Buluba kai bulu mwenda nabo. Na nkumeme chibwalu to. Chene muluba to. Nkufaji wangamani uli mulubakana chene mbenga to kulubakana nkwetu kwa bonsu nkwa bantu bonsu mbongo jikubola mvula nkwetu kwa kala. Tujimo ankwaji. Ujimone hebe bish. To mwabeu ndimuvo kumona malu mafia mafini malu menyi. Bintu bivwa kabibienze ko mwetu munemu mumbu juma yemuto. Bali baji bakole bwa majimi mwetu munemu bantu libele menjini. Nto majimi to atujuma ni luka so to amuntu mweze fende kabujimi kama kasama ko miabe jina 5 muko na nkunda ukali menjile no fa to kan nkunda ni ndokuji. Majimi anyi muvu kumona mwabeu majimi manena. Utangile meswa shikila. Utangile majimi abajima ni tutumba. To tutumba tu kenda kajima kenda kakuna kenda kele ni bwanga kumatale minao. Nunku utangile usmuna matala mima na bubaloni bima na mukalasa. Nunku mi kale muloni mima na mujende distance hajende jiboko. Maluma ni natu fakatu ibamuna tu. Maluma fi amafi. Ajima tu ajila mwetu munemu kudi Felix Antoine Kisilombo wa kisekeli wa mulumba. Babantu abunyi bali ni kene chijuwenze to. Kajibiji mwenze. Bantu bavo kumune tutumba. Tutumba tulimuteka munemu. Katonani bwa simutu mutu mina mwana wa muluba. Ndimune bya mu mwabeu tutumba mwabeu to ameshindu ntumishindu. Twakujuma natu, twakwifila natu, twakukuna natu, twakunowa natu, tutumba tonsu tuli mwabeu. Njinga bwani myandi yenzeka munemu muntu yonsu amuna ni myandi menzele mwana wa muluba. Ujini mushindu avo munemu avukwanga tutumbetu. Akajimisha fende mumuso kumukwapo. Bwa matale ni bwa nzala ijika matale abojojoka bantu baje bya pamajimi bokuta. Nunkungele mfumu twasikijila bikola bakutuvuluka nikututumene byamwe byamujumu bwali bishali byambulisha mwana wa mulubu mwana wa mwene kasai matu konsikale bisomba munema bujimi bwa kujima bwaluka su bakavutonda bamambutonda batatu pinyenju manyene bantu nibikala byakana nyele kabiji twasikijila kujibonsu bali bavukutegela chine chintu echi kumusulu wa kalelo sanga binwenu bakata bavuka makasa makesa mwabenu nifika kumusulu wa kalelo nino mwana lubilanju wa kalelo lufweka talala buchijo bantelel kali mavoila kali mutoyi kali mokuba luji lufweka lo lutangila kwa lukuyaya ndufana ngana ni Felix Antoine Kisekeji bantu bali bamani kenweza mujumuto uju wenze mubutala lo bonsu ufweka bumujuma ya kalelo afweka tutuma mani nyoko wa bulanda nyoko wa bulel kasuku kusuma kasuku kujya amwe wanga yeba mwajenzele bibi nuko bantu balekele kujana bavukumona bwachi mwenze chinchani twaitu baleja myoyo munda ibasama mwenze nukubwa myoyo isama bantu bonso bajinjinganya kujima majimi bavukwanga techile majimi ya kwankwaji bakenza mumisoko mikwa ya mwana wa mulupa twasekijila tulomba kujibana betu bonsu ani bakulumpa ani bayaya baji kumutu kwa jitunga ani bali kuchinsansa hani nusinye malu eno nusinye protocole d'accord ikala numushe bidie bien visibilité. Visibilité en communication qui na ko kuto kuto to baluba. Bon muji muji enseka. Bijana muji bwa weno enseka. Muniko weno enseka. Tout le mu chantier. Mon bintu bitu bahita mwabio. Jinu le chana bien. Bantu babunga ben information auto. Liba mona. Pinya no sana journaliste muko abula kumbujima ye ukela bantu nkongo muntu akatuni television katuni tisange ukamwela nkongo wakule bibi mulila mumutu kai mubi manya to akule bibi mulila mutu ale no ngata video no banko partager no banko kwenzanto communication muma entreprise to abaluba mikesa mushe budget ani no se budget ya communication ni visibilité ni campagne parce que dire que ba mama ba ni projet ya bwenei kwenza majimi ani kwenza jamajimi kwenza maorphelinat ma hôpital enzai kwenza bujimi kuiba kanzu bubimpo wela nzembo yeba ya pano television yeba anmutu somba kuchinsansa anmutu somba kugoma anmutu somba kumputo ulubienza kwenu somba kimba munu soma kumbujima yetu ali ubenga myanda bwanyi muje chini lelo mulo atachini ujuka soma kumusoko ulala bimpo muji talala vyenga nduka bengi baba ha mamudia mabishi
ngamba ndimbikila bana baba kazi bakwa mufompa ni baba lum mbikila chibango filo ya chibango filo ya Lusamba Julienne ku New York Angelo akutele jumwana heva mbikila ya Antoinette Diku Kayowa mbikila ya Hortense Kabedi ya Charlotte Chamangel Lwai kanguja makamwa Lwai toi sakijira toi fi kunde kelu tu gala bintu bya bimpo tutu minanga nas nonu janu jibeja muntu ye mwenza bwala wamo jiba Dubai muluba wibi wamo ni muluba ani bya bya nous partager bya bimpo nous partager to bwachini muluba tini wa kumputo on moyi mupi bijanu nango joka songa tukwela toi sakijira ba mama bonsu tu ese bintu bya nunko lukalaba 20 000 hectares Ngandanjika 20 000 hectares Nsona Chitol Ndemba Jibaya koje Chilengi tu ese bintu bya nangwao tu balu tujana chisaka jienza tu binjira njira hilo ninjira nanu shilo lo kwangu ba ninjira nanu njira baba ke bampa pangu jimya bayons miso wiyeno pangu jigoko we mo cholanda kansumi nika kusombila we ma tonyitu mamwani tunyanenda tuyanenda. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Cholawetu TV. Cher Kasaï.